kodwa manje mangithi ngiyabuka ngithi mina awu nali ipitshana lenzani manje yabo manje zonke lezi zinto lezo ngithi ngiyahamba ngiyebuka ngiyibheka ngiyabona ukuthi yazi kufana ngibe nendlela yabona ngendlela ngoba bengisho bafowethu ngikhuluma iqiniso kinini ngithi ngiqale ukuyibona lento 2023 2024 angazi noma kufanele ngilaywe noma bekufisa ukuthi kwenziwe njani ngani ngoba bakhona abanye abantu besifazane abanye ukuthi mhlawumbe bazwana nabanye abantu bese kuqhamuka iartist thizeni efika lishaye bese lithathela lidlela elishile kanjalo lonto ngisale kanjalo kugcina sekuhlukwana nomuntu okuthola mhlawumbe labantu bebenenjongo bezoshada bese kugcina kwakhona kuvele kuphele nje kanjalo. So into mina engizama ukuthi ngiyiveze ngizame futhi ukuyiqondisa amabhinqa kithi zinkabi zakithi makhwenkwa kithi nonke ke nje bafowethu enikhona la noma ke mhlawumbe kukhona ungabuki namhlanje ngenxa ukuthi mhlawumbe kusemsebenzini mhlawumbe ukuphi nakuphi kodwa nje ngiyafisa ukuthi lokhu ngizama ukuthi ngikubeke ukuthi bafowethu ngibashelane bafazi bethu nibashelelane abafazi bethu nibafakelelane amafilimu nifake izinto ezibomvu zokukhombisa ukuthi ayilo muntu uyashisa nikwenzelani mfazi wami yalo ashisa lo muntu nakhipha inkomo ngathi inkomo ziyakwasibanibani yabona bathi what bese kuthiwa umfazi wami uhothi lapho ungena ku-Instagram wami lo kungana lo yabona lo mlilo lo ungena la ngiyabuka yabona manje kulokho ngiyile ke ngephutha hayi ukuthi yabo usungena kuyimani manje nami inhliziyo iyashaya manje uthi usibani mani ngimazi kahle kuyanginyanyisa lokho yabo kungibhora nje kakhulu ngani ngoba abantu laba engibaziyo abantu engiphilisane nabo kakhulu abantu engihlale ngixoxa nabo ngihlekisana nabo bathi egcineni bangakubona ukubaleka kwami ukuthi shothi nje mangabe sihlalele siphuzela udrink njengoba siphuzela udrink namhlanje bese kubona ukuthi abashela umngami ngihleli nabo yazi omunye uke washela ngikhona mangibheka isikhathi hayi ngisuka khona phela nomuntu wenze njani ngoba phela benginakho kusho ubona ukuthi angekho yena akabona ukuthi manje lento iringa la uvavaza la kimi. So abafowethu ngeke ngize nginanaze kakhulu ngizoqala ngesigwili lesi esinesesikhulu neshwaba inja le evele yafisa ukuthi namhlanje ingifakele u24,000 isiphinde yangifakela enye ke futhi angifuni uqamba manga lo mali leyo ngizoyidla nalokuyidla ngoba ungijwayela kabi ngithi ngisinokwe mina ngumuntu ophansi mina angikubona okurong kubantu uma umuntu enza into errong futhi right kimi ngihlala ngasonke isikhathi ngiphansi. So ngiyafisa ukuthi ke namhlanje uthi wesesikhulu nobubi lento oyenza ukuthi ushele umfazi wami uyithathaphi uyenzelani lento ukuthi ushele umfazi wami ngoba phela nami ngumuntu yabo mina angazi ngitholakale entombini yomuntu eshadile umuntu elobolile umuntu eyivizile kubo walowo muntu ukuthi ufisa inqubekela phambili bese mina ngifisa ukuyimosha lento leyo. Yo it's hot. No man. Ngizongifela usize. Okay, ngiphinde ngizwe futhi kubhuti lo we gospel. Bhuti we gospel. Uyakholwa, uyathandaza. Nginesho ukuthi ubufasile ubamba isiguqo njengoba
ngiza ngalendlela engiza ngayo kuwena uyenzelani into yokuthi ushele umngami umthembisa ima ungenalutho izinto lezi akunalutho kodwa kumthembisa umshadi kusho ngeke ngimshadi ayikho into efana ngiyenze mina right nje yonke into yami ngoba ngisinoko nje ngiyabheka kahle kahle umuntu oright wena aza abantu bazobabona bethanda umsangano ayikho into abayenzayo futhi kahle kahle uNkulunkulu akekho yabo so bafethu angandi kakhulu mhlawumbe ngize ngibe mude kakhulu ngoba ngiyisoka ngilomfana owadalwa umdali ngaba insizwa nje phelele nama angidalanga bafethu ngidalanga ukuthi ngibe njeni angidalanga ngibe muhle ngithandwa abantu abahle yabo ngibe nogazi umhlaba wonke kodwa kwaba intando wamdala futhi umuntu unenkinga nokuthi mina ngithandana nobani athatha isibhamu asiqhumise emoyeni adubulele uNkulunkulu wadala ubaba nomama ukuthi ngibe nje ngibe nogazi ngithandeke emhlabeni wonke ukuze mhlambe yena ukwazi ukukhona ukukhuleka ukuthi naye mhlambe ukufa kwami ngisebenzele yena ngibe muhle phakathi kwakhe yabo so ngiyacela ke ihlobo zami bengize nodaba la olukhulu olubalekile ukuthi namhlanje ngizoveza ama screenshot abantu abenza leyo nto leyo yazi bafowethu angazi lento ngizoyithini kunomuntu la onza umaskandi so umuntu lo onza umaskandi ngingakamusho ake ngiqale nje ngishaye nangomunye umuntu seceleni othanda ukungena agxamalaza ukuthi mina ngiposte lokho engipostayo bekungavi ukuthi mhlambe ngithi akube khona umculo thizeni ozothi sekusole kubani ngento mina engiyenzayo mina ngaze ngimbone mina usaliwa mina evela ezintweni zami nginokuyikhuluma kodwa angifisi ukuthi akhombise abantu ukuthi mina ngumuntu ozama itrend mhlambe ngabanye abantu yabo ngoba mina usaliwa mina ngimazi mina ngene izindlu nezindlevu umsabantu ugidiswa abantu ingoma nengoma ayikho into engimazela yona ngathi ithe kubankulu nombalekile yabo so manje angifisi ukuthi kube khona umuntu uzothi why ungakhulumi so manje angifisi ukuthi kube khona umuntu uzothi why ungakhulumi yini ungakhulumi ngoba phela lezo zinto lezi ezinjalo into zami mina ngiyazi ukuthi izinto ngihlele kanjani ngizoyiveza kanjani angakhulunyiswa umuntu entweni yami yabo yena uright akide nje ngoba uthi wasihamba sobabili kanje uzoba nenkinga so ngiyaxwayisa ke boy semncane ungaphindi uyibhale into kanje yakho epheshini lami uyibhala nje bonke amapheshi background bafowethu ngiphinde ngize la sengiyaphetha angifisi ukuthi ngande kakhulu upitshana miyekeni upitshana miyekeni lo nepipe encane lo miyekeni lo lincane vele ngalibona wayegeza ngalibona ngathi akodwa Nkosi yami isimo esinjani lesenzakalayo so uphapha usebona yena ngoba kukhona into evela ngami so usebona ngazuthi manje sikufanele ukuthi yena alokho engiphendula ngeke ngeze ngomnako upitshana mncane kakhulu ingane nje yabo uhlathi mina mangala mina ngithi ngibheka lo mjita eseqeda kungena ambitious mangithi ngiyambheka ebhekeli ngibona ihlathi esizolo ngithi ngiyasibuka lesi singapha ngaze ngamdonsa ngapha eceleni ngapha wena sibuthi ngathi ngibona ungaka so angikhulumi nosidudla ngiyamyangeza ngiyafuna nami afuna ngicela ningamnaki umuntu uthanda itrend abona izinto zomuntu zikhulunywa bese ayatomelela naye ngoba kanje ngiyafisa ukuthi aveza ama screenshot akhe kuphele kanjalo
bafowethu umuntu lo ongifakele u24,000 musho Usho wethu. ngena nga1 manje athi Angikuphile. athi awuphile Cook. hey bafowethu Phinda futhi ungakashayika mama. ish phambili Eh, athi ngiphinde eshe. ngihambile bafowethu ngahlala no ngabizwa umphathi e-office abantu bayamazi-ke kakhulu umphathi wami ubabuthiwala wasemnambithi ngithe ngisakhuluma naye waseyangibuza ngodaba lokho elibona lokho lihamba kusuke nako umuntu mhlambe obuka izinto akana Facebook so unokuthi mhlambe atshelwe abantu izinto ezenzakalayo noma izinto ezitrendayo kakhulukazi ngami so wangazisa ukuthi bafo ngiyingane kahle mina so ebengitshela umfana wami noma ngabe kuthiwa izinto ziyenzeka udiniwe ucasuke kangakanani kodwa kungakubi ukuthi njengoba wena uwumuntu okholo uthandaza sonda kube khona abanye abantu igama labele ngafa ngenxa yakho ngiyacela ukuthi uwagodla lamagama ungawakhiphi until ke isigora siveze sona ukuthi siubani ngoba ushilo naye unginike imvumo nomceleli ukuthi baba bangijwayela kahle bangibiza ngesinokwe bangibiza ngawo wonke lamagama nje angathembekile so wathi yena naye useyingxenye yami njengamanje so umfana nje gospel sahlangana emcimbini ngimfumba ngempama enkulu kabe ngoright ngiyashanga yonke into ila ukuzobonakala khona ukuthi ba umlando ba imfezi ngoba singejwayeleka wathi kungcono yilwa ulwela igama lakho ushaye khuluma ngomlomo ulwela isithunzi sakho nabantu abakuthukayo benza izinto ezirong egama lakho ngcono ushaya izinja lezi uye kanjalo but ungabiza amagama abantu ukuthi mhlawumbe basebenza nayo le career ukuthi ngabe ngibamoshela i-career so ngaweza lawo mazwi ahlala phakathi komqondo wami nenhliziyo yami ngani ngoba nami ngumuntu ngiyaphila kodwa okubi angiyithandanga le ndlela abayenzile ukuthi ngiphila nabo bese beshela umngami bashele umuntu wami babone efanele yena mina engamfanele so ngithema ngichaza lokho ngidlulisa ngoba bekunzima ngaleso sikhathi ngathi uma ngabe ngidlulisa lokho hayi wangibeka phansi ngagcina nje umoya futhi sengiwehlisa nami futhi ukuthi kanjani kwasho ukuthi umuntu omdala inkulumo yakwazi ukubona uma ucasikile akwazi ukwehlisela phansi akunike into eright ezokusa phambili so ngakhetha ukuthi ngcono ke ngiwagodlela amagama ngenxa yakhe okwamanje kodwa ngineshoyo ukuthi uma uqala ukuqhubeka ngizowaveza lamagama and ukwaveza kwami lamagama ngizobe ngalwisani nabo kodwa kuzoba ukuthi ngiqale ngabakhuza ngabatshela zonke izinto ukuthi imfezi akusesiyimfezi lo yazi isinoko akusesiyimfezi lo yazi ufafa plan akusesiyimfezi lo uzothi mangabe ufika kuyenza noma yini uthi uyafika nje ugqine ushaya impela nje futhi nguxosha impela uthi nguqhwebe futhi uma ukuthi unenkinga yabo so manje ngakubona lokho ukuthi ayi angikwehlise ulaka nokuphatheka kabi nokucasuka bese mhlawumbe izinto eziningi indlusa la ku Facebook ngibona ngcono ukuthi ngithi ukuma kancane ngibakhuze ukuthi bafowethu iyekeni lento iyabheda nani ninabafazi benu ninezingane emakhaya ezazi ukuthi lo baba lo uyena ofaka